Sanibonani nginibingelele ngamelele channel eMaswidi Media Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ngizele iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaza kwethu tabeni ngenza ngalo ke njengamanje luthi ke bakhexe imilomo abathandi bomculo kaMaskandi abazinze eGoli. Lokhu kudalwe ukuhlehliswa kwendumezulu yomcimbi kaMaskandi igcwalisa iOrlando Stadium. Inkosathi ke yomculo ebibhekwe ngabomvu futhi yasungulwa nguKhuzani Dlamlenze Mpungose ibihlelela ukuthi ke ibe ngoJune 8 eOrlando Stadium eSoweto. Isasasa-ke lalomcimbi laqama kakhulu ngo-2019 ngesikhathi kubungazwa impumelelo yegcwalisa iMoses Mabhida Stadium eThekwini. Kuleyo ngqophamlando yenkosathi kaKhuzani kwakuboshelwe inqwaba yoMaskandi okubalwa ngisho nehashi elimhlophe. Echaza uKhuzani ngokumenza wathatha isinqumo sokuhlelisa-ke lo mcimbi uthe kubeke isinqumo esingaphezulu kwamandla abo njengabagqugquzeli. Uthe-ke emhlabeni ukuze kufezeke iphupho lakho nesifiso sakho kudingeka izandla eziningi nemigudu eyahlukahlukene. Uma-ke kukhona okungahlangani akumele uphoqe ngoba hleze wenze into engahlelekile. Njengomuntu owaziwa ngokwenza izinto zenzeke futhi-ke ezihlelekile, angibi nawo amahloni okuhlehlisa ukuze ngizinike isikhathi esanele sokuhlela into yami ukuze ibe sezingeni elifanele. uKhuzani-ke uthe yize konke sekumngomumi kodwa kuthatheke isikhathi ukuthi-ke kuhleleke. Ngenxa yokubuka-ke isikhathi esincane kakhulu sesisalelwe-ke inyanga eyodwa vo izinto zisuke zalunga sekusondele. Ngaleyo ndlela ngithi ngicela sithi ngozololo ngizokhipha usuku olusha nenyanga entsha uma-ke sesivumelene nenkundla. Esephetha uKhuzani uthe konke lokho kuzokwenzeka uma inkundla isiqinisekile ukuthi-ke ibanika luphi usuku njengoba-ke kuyinkundla yebhola. Uthe-ke sibeyolinda ukuthi-ke izoba phakathi kwe-fixture yesizini elandelayo. Nganza kwethu kusho ukuthi-ke akulula ukugcwalisa-ke iOrlando Stadium ngoba-ke nomthandeni wake wazama wagcina-ke engaphumelelanga, kodwa-ke sizohlala-ke endabeni silinde ukuzwa ukuthi-ke siyothini-ke isiphetho salomcimbi. Ngiyacela ukuthi uma ngabe uyaqala ukufika le-channel ungicophe subscribe, ulike bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngiyabonga, asidibane kwivideo elandelayo.